Hoi nō rei TV ka rangatira te karare i tēnei rānei te tainga mai o tēnei kanohi kitea i roto i ngā iwi huri no i te motu ara te tainga mai o Huhana Linden ki te pai a te karare mihi ana kia koe. Huhana, tēnā koe. Tēnā koe te manahau. Nā i whakarewa hia tō hikoi ki te rao te kōwhiringa pōti i tēnei tau i te marae o whakapara. Ritana rānei koe Huhana, a Hinengaro, a Tinana, a Wairua, a nō rā hoki mo ngā wiri tanga tōranga pū kei mui a koe. E mihi atu ana ki taku iwi a Ngāti Hau, o tira ngā hapu maha o te taitoke rau i puta mai ki runga i taku marae o whakapara. Ko tino taunga hau ki tēnei āhua, ko atu i te rua te kautau a hau e mahi ana ki roto i te taitoke rau, taha ki roto i te hāpori, take iwi ki roto i ngā kreme o ngā puhi, no reira ai, ko tino mātaua hau. Mātau koe ki ngā mahi i Wainganui i ngā iwi o te tai tokerau. Mōhia nau ki te maho o tūranga i Wainganui o iwi o te tai tokerau. Ka tahi koe ka whakatau, tērā pēr ka whakamātautau au i te ao tōranga pū. Mena i a koe te mana whakahoki i te wā, ki tērā rā i whakatau ai koe ka uru koe ki te ao tōranga pū. Ka rere ke tō whakatau, e koa katoa ana rānei koe ai, kei roto koe i te ao tōranga pū i tēnei wānei. Ko te ao tōranga pū tōku ao. Aha kua hapu mai, kai kreme mai, ki roto i ngā take o te iwi. Nō reira he wāhanga mahi anō tēnei, nō reira ai, kua rite āhau. Pai tēnā whakautu. Hea ngā kaupapa matua i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kā kaha nei te kōkiri hia e koe? Tuatahi ko te panga o tēnei kāwanatanga ki waho. Nō reira e te iwi Māori, rehita, pōti Marika. Tuatu i tērā ko ngā kaupapa o te ora o te whānau, me te whai i te mahi. Ki roto i te tai tokerau, kei ngā tatauranga e kite ana i te hunga kore mahi i tēnei wā. Nō reira e mihi atu ana ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki e puta mai ana. Me tērā o ngā kaupapa here hou i whakarewa ki runga i te marae o whakapara i enei rangitata nei. Te ka Marika, tēnā koe i whakaara ki koe i tēnā kaupapa i te mea. Ko tēnei kaupapa here nei e rua piri o nā tāra hei tā kūtau. E haere ai, e rere atu ai ki o tātou marae huri no i te motu. Ko ai ka tohe ki tērā. Kei te tautoko tātou katoa i o tātou marae. Engari, ko te pātai ia. Ko ai ngā marae ka whiwhi i tēnei pūtea. Māwai tēnei pūtea e pīkau, kia whiwhi ai ngā marae i te pūtea nei. Pēhe hoki te toha i te pūtea. Hea ngā whakamārama mo tēnei kaupapa rua miliona, piri o nā tāra nei. He hara mai. Me whai whakaaro tātou ki te whātau. Me he mea ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau. He whātau te roa, kia whakaritea e te iwi Māori i te tahi trahuti motuhake. Ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piri o nā tāra. Tuatu i tērā, ka hoki mai ki roto i ngā rohe, whakatū poari whakahaere ki ngā rohe. E taunga ana te Māori. Ki tēnei momo, te tauira o te whānau ora, anō ki ngā poari hauora a iwi. Nō reira, mai ngā rohe, ka whakaritea ngā mahere ki te toha pūtea i ngā tau. Nō reira, ki roto i te rautaki nei, tēnei kaupapa here, e whātau te roa, ka tīmata ngā mahi whakarite i te trahiti, motuhake, tuatu i tērā, me hangahanga i te whare ki te toha haere. Ki ngā marae, ki roto i te rohe, ki roto i ngā taone nui. Ua tātou kaupapa, hauora, mātauranga, ngā kaupapa maha. Haunga no te marae nahe, engari mo te ora o te taia, o te ora o te tangata, anō te mahi tahi, kaunihera ki te hāpori, hei painga mo tātou katoa. I tēnā tūrua, matua Shane Jones ina nahi, e whakaruru hau ana i te hunga whairawa, i te mea ki ana koutou, ko te pūtea, hei tautoko i tēnei kaupapa rua piri o nā tāra nei ki ngā marae, ka humai ngā tāke a te hunga whairawa. Anā, ka tīmata ia ki te tāwharau i te hunga whairawa. Kau e tātāngia, kau e whakahau tia, kau e tūrakina te hunga whairawa ki te tāke hou. Hea tō whakautu ki tēnā? Ko tai ki te wā me tāke rātou, te hunga tino whairawa ake nei. He rereke kia mātou, kia tātou, tō tātou iwi. Nō reira mai aua tāke, taia te toha, hauora, mātauranga, te hanga whare. Mo te Māori anō mo te hāpori, koia te tirohanga o te rōpū kākāriki, mo era mo tāke, taia te
te pupuri, te tiaki me te tauawhi, i te hunga whai rawa anō, ngā hunga mahi, me te hunga kāinga kore anō hoki. Haha te hea o tērā. Tika Marika. Koe whakatārewa hia e te minita o te ara Pautama, e Mark Mitchell, te mā hora-horatanga o ngā ratonga rongoā Māori ki roto i ngā whare here o te motu. Hei tāna pai ke atu te whakapau i te pūtea, te hunga utu tāke, ki te whakawhanake pūkenga, ki era atu kaupapa hei tāna he uaraka i roto. Pēhea o whakaaro ki tēnei. Hei kai ahua puku te rai ki tēnei kōrero, hoi anō pēhea o whakaaro. I noho hau ki te taha we tahi o ngā kaiako rongoā Māori i te marae o whakapara. Iau e kōrero ana ki aia, enei mahi pōhehe o te minita, hore kaurawa i e tino mōhio ana ki te whānui o ngā mahi rongoā Māori nei, mo te Māori anō, mo te hunga mauhere tonu, haunga anō te tahi message, engari ko te rongoā Māori he whare manaki i te tangata a tinana a Wairua. Nō reira, mehe mea ka hiahia te minita, te puta enei mauhere ki roto i te hāpori me te ora hoki, ko te rongoā Māori tētahi wāhanga ki te awhi a rātou. Ahakoa te rata, ahakoa ngā nāhi, ko te rongoā Māori tētahi atu. Ko ki te tāua, ne? Ko ki te tāua i te hua nui o ngā rongoā Māori, me te hunga e mātanga ana ki te rongoā Māori. Ko ki te tāua, hoi anō, me ki te rawa tēnei minita i te hua nui, nera. Mihi nui ana ki a koe e te tuahine, pai te ki te atu i a koe, anei e noho mai nei ki te kōrero i o kōrero, pai te wairua o tō kawe i a koe, te mauri o tō whakatakoto i ngā kōrero, ka mihi te ngāku ki a koe. Huhana Lyndon. Ko tino tauahau. O ngā kākariki, tino taurawa, te mihi ana ki a koe, tēnā koe. Ka tia